He namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, it's like that drove man, man. It's like like President Mayengani. Leyi nga ta link, of course. Na munhu loyi a yena ku na yena. Ku ndleka yena manjeni. So of course, I'm going scroller on TikTok. And then fika nhlangana this account here. As you can see, kwalano very Mkhacani Oriole. So kuna video yin'wana leyi nga ku trend on, of course yi nga ku tlangeni kwala ka background, as you can see kwalano. A ri ku yena n'wi ta kwala naswona munhu loyi i yelana ngopfu na President Mayengani. Of course ni ta ri kha ni vekele na ti-images ta President Mayengani on the side ku va kha mi swi vona. Va yelana swinene. Va yelana swinene. Loko ni cheka ti-comments ni kumetele vanhu vo tala laha kha va kombisa swona ku hey, a va twina ku President Mayengani na vona. So mhaka leyi kahlekahle swi tikomba na ku i khalanyana yi ri ku trendeni because ni tlhela ni fika ni vona yona Mkhacani la yi fika yi respond. Ku na video yin'wana yi nga fika yi tlhela yi responda hi swona laniwa. Where's the video? Hi liya 7,000 yi fika yi responda ngwenya la yi fika yi twa yi kuma. Ya Magaza, minjani Magaza? Nambona la video mina la me busy mere Benny Junior, Benny Light, Benny what, nhloko yini what. Mara ku na ntiyiso a va yelana. Swona va mi rhanga phanda loko yi ri serious yi landzelerisa mhaka leswi swi nga handla mi kuma ku va na ngati yin'we. Mashaka mina na rhanga phanda ne tsamuke mi swi tiva sweswo. Mashaka ne ku na leswo swo ti look alike emisaveni. As we can hear, hayi Mkhacani la yi kombisa ku a hi maxaka. Vo yelana swi humelela. Okay, yelana sweswo leswi vonisaka swona. Guys, you can check the account. You can check the account. Kona the videos to tala at a certain angle. Ongo you President Mayengani. I'm not you sungura lewa. So the like maybe mranga panda you fika inyo wela. Pela is more like Bernard the you fika inyo wela. So view ya Mkhacani la. So hey, maka kona yele guys. Hopefully na mranga panda ita shuvona. Kumbeshani yo yinga shu andere so at a certain angle guys. No kanang this amena. Ngoko yo mranga phanda vana la. Ngoko yo mranga phanda at a certain angle le mahlweni. So hayi reads guys leswi na mukhomelo swona munta. Loko ra mungeza subscribe anta komela butlika subscribe. Utwa munhu ka nga humeseriwangi lavela na haleni aku he munhu wa mina I nyimbise handle. Handle kwini ku ri ku na way wa le handle. Mi ti outside hinkwenu.